super ocenjen hotel u Srbiji, a mi ćemo provjeriti zašto i ostaviti iskrenu recenziju. Ljudi! Stigli smo na lokaciju, hotel izgledao jako čudno pa sam odlučio da pogledam recenzije. Ovo mjesto izgleda kao deponija, mnogo vrata su razbijena, ne dolazite ovdje sami. 1 zvezdica. Zašto je hotelsko osoblje pokušalo da uđe u moju sobu u sred noći dok sam spavao? 1 zvezdica. WC ne radi. 1 zvezdica. U hotelu se čuju čudni zvukovi sobe 16. 1 zvezdica. Dobar dan. Da se prijavim za recenziju za sobu. Dobro, i? Pa ključ možda dobijem. Sad čekaj. Dobio sam ključ od hotelske sobe i popio se do sobe. Mislim, koliko može biti loše? Znači, sad imamo, pogledajmo da li već se zapravo radi, jer nismo zatvorili vrata, brate. Inače, ovdje nema nigdje svjetla, mislim to je logično zato što je hotel 7 zvezdica, tako da moramo koristiti lampu. Ima neki orman, znači pogledaj ovo, what the fuck, ljudi. Ali to nije bitno sad, to ćemo vidjeti kasnije. Idemo da vidimo trenutak istine. Šta je ovo, brate? Poslije ovo. Ljudi, znači pogledajte ovo. Do slabog dotoka vode, molim vas da smanjite potrošnju. Hvala na razumijevanju, nema na čemu, idemo da provjerimo da li znači ovo radi. 1, 3, 2, 1. Pa ovo je istina, ljudi, ovo je hotel, znači... I znači, ljudi, kao što ste mogli vidjeti, ovo osoblje je jako čudno, ali idemo da provjerimo ostale stvari. I ljudi, znači kao što možete vidjeti, sad izlazimo napolje, idemo da istražimo malo šta se dešava oko ovog hotela. Bukvalno imamo osjećaj kao da me neko gleda i bukvalno ja mislim da u ovom hotelu nema nikoga čak. Ok, znači ljudi, idemo da istražimo dalje. I znači ljudi, idemo da vidimo sljedeću recenziju kad smo već napolje, a to je recenzija da su sva vrata razbijena, tako da idemo da proverimo. Ovdje nisu razbijena vrata, ljudi, ovdje su razbijeni prozori. Pogledajte ovo. Ja nisam trebao dođem u ovaj hotel, ljudi. Ovo nije hotel, brate, šta je ovo? Ljudi, šta je ovo? Znači, ova recenzija je ipak istinita, da su sva vrata razbijena i prozori su čak razbijeni, tako da to nismo vidjeli. Znači, pogledajte ovo, čadno su prozori ovdje razbijeni, tamo je ulaz sa druge strane. A tako da ljudi sad idemo da se vratimo u sobu, ja se nadam da me on ne gleda negdje sa nekog prozora. Ljudi, znači ja sam sad ušao i ladno ovdje nema osoblja. Znači evo ga, vratili smo u sobu, ovdje imamo terasu. Večeras neće biti struje u ovoj sobi. Zašto? Ljudi, znači pogledajte ovaj pogled. Pogledajte ovaj pogled kakav je, znači pogledajte, znači ovdje su neke šuma i tu znači mogu izaći medvede neki ciganski. Idemo da se vratimo u sobu. Halo? Ljudi, ne mogu da, ne mogu da, brate, uđem, šta je ovo? Izlazim terasu je zapravo. Ljudi, da probamo zatvorimo. Ljudi, pa on ne može da se zatvori. Ljudi, pa kako ja mislim da zaključamo vrata, on ne mogu da se zatvori. Znači ljudi, pogledajte što sam pronašao, pogledajte ovo. Šta je ovo? Ajde stisni. Čekaj, 3, 2, 1, 3. Aaaa, šta je ovo? Ne. Halo? Ništa, šalim. Pitao sam šta želiš. Nemoj to više da diraš. Svini. Ako ti ne treba ništa, znaš da ćeš da naći. Ljudi. Pravno sistem ponovno. I ljudi, znači kao što možete vidjeti, uskoro pada mrak, a mi ćemo ići da istražimo ovaj hotel, znači kad bude kasnije fazon oko 11 sati, mi ćemo izaći napolje, istražiti malo ovaj hotel, istražiti unutra šta se dešava i vidjeti šta se dešava s ovim osobljem, gdje će odmah bude i vidjeti šta će se desiti. Ja sad idem napolje, tako da... Pogledajte ovo! Pogledajte! Davan! Ne, seriju! Pogledaj ovo! Vidi, tajni prolaz, vidi. Tamo se na satu, neki tajni prolaz. Ovdje možemo da se sagnemo. Ok, znači sad idemo dole kao što možete vidjeti. Ne! Halo! Koga ti snimaš, bre? Ne! Šalio sam se, nemoj! Šalio sam se, vidi. Ne, moga! Pa šalio sam se, nemoj!
Idem! O, ljudi! Rekao sam ti da nema snimanja ovdje, to je zabranjeno, ima sam te uhvatio još jednom. Otišao sam u obilazak hotela, a onda skontao sam da sam sam. Skontao nešto, da sam sam. Ljudi, sve jedno nema dole. Kameru se vidi kao što možeš se vidjeti sada. Sad nas počne, ljudi. Ne. Vidite šta je ovo dole? Krv, vidi. Ovdje se nalazi neka krv. Šta je ovo na zidu? Šta je ovo? Pogledaj koraci. Neko je ovdje bio. Ne. Zašto su ovdje? Ljudi. Pogledajte ovo. Znači ovo izgleda kao neko malo. Pogledaj ovo, ozbiljno. Pogledaj. Toliko izgleda je buđa ovo pregledati. Kao da sam neko umro. Pogledaj samo ovo. Šta je ovo, ljudi? Još jedan krevet. Neko se čuje, vidi. Neko se čuje, ne stane se terim. Čuće ga ovaj. Vidimo da se nešto desilo na kameri, ljudi. Drži, ljudi. Neko se čuje, nešto se čuje. Idemo sob. Trči. Ne sob. Krima sob. Ljudi, evo, idemo za to vrata. Šta je ovo? Zatvorio sam vrata. Znači, kao što možete vidjeti, sad idemo da pogledamo snimak sa vrata. Kao što ste mogli vidjeti, ladno su vrata otvorena, znači sve je otvoreno, neko je bio ovdje. Znači idemo ljudi, gledamo s 3, 2, 1, sad. Neko se vidi. Ne! Ladno je provalio ponovo vrata. Šta kaže? Ljudi, on me ladno tražio. Ja nam što ovo znači, nije bio dole, znači kad smo bili u podrumu, kad je on čula se nešto puklo, da, kad je on čula se nešto puklo dole, znači on je tamo pogledao u sobi, ja zvelim kako to sve čuo. Ja sam jedan spavao, budići se oko 3 ujutru, i jedan stražem na to neko tamo. Ok, da tražimo malo, vidjeli sada je 3 ujutru, moram biti jako tiši, znači, sam čuo neke čudne korake, vidjeti šta se dešava. Čuli smo nešto u podrumu. Halo, šta si ovdje? Halo, pali se. Šta je ovo? Ljudi, ladno svijeća ovdje stoji. Neko se čuje tamo. Gdje si ti krenuo? Ja stvarno moram da idem. Ne, to nije dozvoljeno. Zašto?
Ne smiješ da ideš. Ne smiješ da ideš. Ja moram... Ne vidim ništa! Ne vidim! Vidi se neki srpko. Znači, kao što možete vidjeti, sad smo pobjegli iz onog hotela. Iskrena ocena je 0 za onaj hotel da prate. Jer da sam sve da pogledam, znači on je krenuo da me bija, ja sam krenuo da bežim. Tako da ljudi, moramo da idemo sad, znači ovdje smo negdje u blizini, tako da mislim da je najsigurnije da se održimo.